Bia Kamal ka Nuer Online TV tukon ka rush me ban lingwase me ka kwi South Sudan rush me sha guic netin kontin guic ka South Sudan ki gwejetin ka ta dana wo South Sudan we ka je dana bu ko linga jan gwase me kan kononiam te jogono jin yo ka nasin ko ken ku subscribe me kan subscribe ko Nuer Online TV gorno bi comment ka kora en leer bu kon lingwase me leer inshallah ray wich ka South Sudan men ne jagwij be man leer ode kaman chalat ji South Sudan chicken let ji South Sudan chicken let telan melet kana chalado kan way lat way juba man kunal tin ke way South Sudan kelio tel mi chicken latin and we need a let ka wa kane kokien ken lat kana kayo ane te kokien ki lat kana way dian te ga mi kuli jektina na me bu konling yo ji South Sudan wa nan ka karar nang jor karar alo chike ji South Sudan ku benefit ke je ka ngwanatino yotin be ka petroleum yotin be kaletin kokien chit ka agriculture ke te kokien kontin dong je South Sudan je kan yokenten chika loga danan loka ke tin kwa fan ke tin kwa South Sudan kwa fan ke ja organization to goal ke witi goal wa talami taw ji South Sudan ten South Sudan wa shit ke building content which ka South Sudan wa kan ka letten tuknatin content which ka South Sudan tung dialendit chit ko tele tin which ka juba let ka jor lo kanyang jor jor kanetin content bene kare which ka South Sudan ki ka juba ban shoot ken bana ka lingwasa me tin ala che weje ku kono mo wejuba la riu taraini kan dole kon gu kon ke ki la dial tin letre wej ka South Sudan tin nga yo South Sudan ra wa kan ka jor chana ka mili hoteli ne tin kon tin la jiken ka jirtria kan Somalia ka Ethiopia Eritrea ne ka Ethiopia kan dur tin kokien duno gwata me main people ki foreigner in konti la jor in konti ko hotel ka juba tin min na ko hotel ken wa ka Eritreans ken Ethiopian kan jor ko ken rode banks ne de kon let ka bank ne re wich ka juba wa riudin ke Kenya ne kan Somalia ne Kenya ne kan te ka bank ne mo bank ne dol yo ne gwada kon taw ko yotin ke Kenya na tiyan ka mo Chiga South Sudanese mo kon kanede kon let ka oil ki petroleum la gwaliet nede kon letin ka Somalia ne ka Chinese ne ka Malaysia ne Malaysian ka Chinese ka Somalian kanede kon let ka oil field ka petroleum michi je ka South Sudanese ka retorlong chiga ne tongwan kan let ka oil field ki ka petroleum rai wich ka South Sudan mo kon ka kok ngwane wholesale nere kono kwaka kwak bega jego ko Somalia ne kana ji Ethiopia kaneden kon tin kwak ka peg medit la wholesale ka kwal kon tin la kwaka tin la gwal ka nege nere kon tin la namo ka Somalia ne kana Ethiopia dedian retail business kan tungne tiena kon tin chalep tin chit ka gwata kon tin lat ka ngwan tin wi share gwat computer gwata kwa ke mobile tin gwatan kon tin kwa computer tin native bijectin ka jen business ame ka Uganda ka ne Sudanese kan Uganda na kan ditina rai waj ka juba ka South Sudan
Canadian content ku benefit ka South Sudan kaneti. Sika South Sudanese do know ka Ugandan kan Sudanese. Wana ka bars and beer. Gwada kone de konon kwak ka kwang. Rewit ka South Sudan ka juba. You know. Bars, beer parlors. Biga jaga no kaneti. Tin kwa ka kwang. Kine te ka bar ti ditin manatin and tama. Rewit ka juba. Bijaga no ka Kenyan. Bijaga no ka Ugandans. Bijaga no ka Ethiopian. Sometimes spare parts ni bijaga no ka West African. You know. Mi tene to bot to chung chika gwar chika ngan bijaga no ka Ethiopian kan Ugandan ka Kenya. Chika South Sudanese. Mi jini biga badak din. Construction kon let ka construction. Ne kon lat ka dwell. You know. Biga jag pan kenan o ne lat ka construction ka Ugandans. Te lat ka dwell ka Ugandan. Ne lat ka dwell ka Kenyan. Ne lat ka dwell ka Egyptian. Kan tarandir kon nen kon gari ka juba let ka ngan let ka Egyptian. Chika South Sudanese. Mi kon jen kon ka bangwan dien ka supermarkets ne la gwada kon den kwa ka ngwanatin chet ka kwaktin sham ka kwaktin kontana ka supermarket dialtin manatin ke juice ni you know la gwada kon la shopping yalat katin ka supermarket ne kwa ka kwantin ne den kontin te ka supermarket ne rudian dial ka Chinese kana Lebanese la je Lebanon Chinese kana Lebanese ka Lebanese kana den kontin te ka supermarket ne ka South Sudan no chana ben ka Walian number 10 consumption ka ngane kana den kontin kulita ka kan dialati tin met tin mit tin kok tin jorkana ko ba dolat tinan ka yorar ka ji South Sudan kan Junubin kan yoken la nangamo muran ka supermarket bo kok tin ka Chinese supermarket Lebanese supermarket bo ka construction wi ramla dole wi gor Ugandan Kenyan Egyptian be yog ba nangrar woni jin ka bar wi mat ka kwang bo ka Kenyan Ugandan South Sudanese be yog ba nangam gwadmi woni jin ka retail business wi ko computer mobile South Sudanese be yog ko top mi ko wholesale la mi din mo ko je bo ka Somalia ken Ethiopian mi jin wi ka oil field gwada dan en lat ka ngalat let ka petroleum be jek ka Chinese kan Malaysian mi jin wi ka banglo wi yog kamba be je ka Kenyan bi safa mi jin wi ka hotel wi mit ka kwan ko hotel bi je no Eritrean kis Ethiopian kan latano ki kan ta hotel ne mem non ko no en South Sudan ngode ne ko ndi tin te la gat ke te lan let kan gat ke they are enjoying ka liak ka rodian ke jilya ka jendan ten so ci kwani gen gorban wode ka let ku yo country ka kona jaga na ankarar na mo ngu jaga South Sudan no jaga South Sudan ko betelot ko chicken let chungwan chicken let te ram let kana reality kana de wona ne private sector de wona ne foreigner kana reality de ka ji South Sudan de ko non so no me janan gote nywa yekel ani bana je kamudo dien gorno bi ngajeno South Sudan go lat long ko gorne ideal goro no go dien jech ko be lat en biata kamal bye bye